Ndiamono sana mwancho mwari na lero igango chema semo kurwa sensemo ya Kenya market kode kende tekene semo ya Kenya na lero iga timu ya Totega na timu ya BOMACHOGE BORABU FC na bwa banyankongo ve ligi ya Nyanza Regional League ne ligi roro kivuna tili kerengo kiavo P bagenda unbeaten na se ligi yeyu warachise mo chirichia mini league bakagenda unbeaten kiravoni ga baraba nyankongo tali twa sorongo rwa Gusii kwenda City County chonsi sano nemo kurwa iga ase semo ya Nyanza Leo twabatareire kumanya mange igoro ya timu ya BOMACHOGE BORABU FC kaivarure kaivale na kaivaga nitukova asa matukale gusine chebuna botambe riragende mo Steven captain 001 lero iga timu enegene tumurato na era iga nere kati ya bari abakuru babeira se timu ya BOMACHOGE BORABU FC na bote bieli etali yao ta ndaki aye ngigeria kustayo gaswa se timu ya BOMACHOGE Samaria tangoro kubwa advance kwa sambu ya mono sogo totarege tigeti yake talibono litanga ni mwabere mugo totarera nawe twira ni rimpe ya mono ncheguno mogo soli gendo kya garete ngacho BOMACHOGE BORABU ne vision iri timu ebwate nande naboigo na mazoezi tokweguna mupiro wa kugaiga oro muyori wo kwegerani okuya na kya nga join rinde tobwaterane ande bune timu BOMACHOGE BORABU ngo support ire talent sana umupira abo ntikimbwate kewe kimupira ngarambi yamba join tonya to konya na tugo sikamoto pantera man segura yente kianta beto gosanga sogo ime ni maite twacha emambi oto tonya nande no muichira iga mwa gojire kurwe kibambi timaiti egetieke nyencho kikebwate go chaino se BOMACHOGE tieke at first before totaracha egetieke Kenya twalenga utumike getiki ari okindo but bona to gekaba skungo getumekere kurunjire gali primary girls na boys ono ntwachi gutwara ngakisa inengi yao kora masoezi bomo sana kurene mochi kugenda mwate bunchi chinse chiga bamba karo bindo bono toka bato na management gasha birengereri baga decide getieke kiarenge free na from the region obasikorgereri timu teo yarenge getumeka so baka request tukakieu twa trainer bono gaiga tore free yani azin chinga kichito weto kora masoezi getinkera available na boigo na otogo train sa chinde chonzi tore wiri ndai kora rengana ni oso ara kora comparison enjera fans labda baga chirego chario kiendo na gochaiga sense me ya Kenya kana kiora deve comparison ya fans just to say rio kindo fans riri twarengo chakera fans mbarenge bange kibono basikorige egetie kekere center bono center bantu mbaichire maiga bude town bono tusema hapa chifund na bange compared na rio kindo mate kuna yantekia na onya mbono kubatana na itu aigana sesemo ya Kenya nya ground tekara kege gianka ye timu ya BOMACHOGE BORABU FC hode rase ligi ya FKF division 2 Teria mange buna baki na gusika goikaigase fanya rekoba ko banyu mwote volunteers tulike semo ya Facebook Ndizi TV News Digital and semo ya YouTube Ndizi TV News osanje buna ndemo Steven semo ya Facebook buna ndemo Steven captain 001 osensemo ya Facebook account Steven ndemo JR tusanga mange aliarengete kolende para bali bako kuligere wento terra mange uri abu kolende bwazi ya inkanka inga yigurire Nchenka egotoka Magenche Ward Kenyoro kia Masoveti Gusii yankyo Magenche ali sawa miki yes okay kunege ntekia sana korende kero kuri timu yeye tima yae mwaka kionya litakopa kogosogo cha se timu yeye na enga kieyu kai BOMACHOGE yale netie team ngo 2020 2019 tani 2020 ngakiri ya corona na netie team ntwa bwate team kurunkali bono tugacha bogasolio friendly match ne team yo kino rende mwale ko gotiema ko bali Magenche okay bono to ese team we ntwa bwate bagosoli bange ko team yeito ande na watu agete omocho oyu ntwa nyarete toko bagwaba bono coach nero ro linge ko bakonya aringe bune coach tu akandi quest akante join team just pamaruga before just ko mugaka na ro lingo mutangani ne ro requested nganyo ngo join team kero na join ganiti aba ko solve once people be team yeto once join
tukabwatira county league by the county league twarenga abagosori abange sana twarenga abagosori na twaroseri chikadi twarenga abagosori 60 team bono nari na joined tera na igo tukachaka county league bono kera twanyachaka twa joined county league buna chitimu chinde chiro chiko chiakire chike muinye ndu tukachaka batanga ni chike muinye mutu yeito ndikigote andake kura sasa moya timu goisane kyanda ke requirements tiri documentation banyole twanyole tu nande bono ne twachagete already erigi gechagete bono nari nakiako twanyole twake tugakora requirements kugure uniform and no metekere tuguchaka timu guchaka challenges nchiroro batire ya ino ya 2020 na rende ya renge zero ni ntangani ya BOMACHOGE ko base league na rito arenge litangani piko be league competitive league ya county league arito agete mupiro mutangani twabange tu arenge gwaka against Gucha youth oro mupiro mutangani pito agete twatumigete getiki ario kindu na andu no mupiro mutangani twatumete rio kino na andu bo mweri korweri tukaba go change gocha na rio Gucha ya twagete chigoli 3 SM ya karaba o bese jali mu achira bageni bona ndeninka bagatata ibara na basoevu lenda to karibishe league watu wa chigoli 3 SM korwabu tukabangu the next match tukaenda Riamu na boigo Riamu nto manage tikobwa watu wagete chigoli bere SM kekira mwake ile goal difference bono twake na ande twanyonsire na boigo bono korwabu corona I think ikamenda chi sports karate neniu tukarate nena kera to iranete tukatuma mupira gatatu Nyanza timu yenkoro kukomesa kera to ikora timu injengo tukasererwe walk off point 3 toka uchigoli 7 point 3 kurabona tukamanya Colorado chabo moyomboro na berige triste tukasukake kurabu tukaenda Mugonga ni ntangani twage Tomboys Mugonge bonigere regional chigoli berese ono kurabu nari twangeta ono ko perform buya tugache tugake draw ne timu ya tender kurabu no tukenda chigemu 11 unbeaten into itiribono kurabu tukabwa chigemu chance P11 chichia tokonyete tukaswa a playoff yaringa wake rutende eko mena taranya guche mwanyite kere mwachete nyamachi kere bono tuchite nyamachi barabutu achite draw secondary bono na barabutu achite draw bono korwa chigemu 11 twenga unbeaten into itiri twachite draw ibere iyi arenge tender na gucha chigemu chinde chance tukabwa waikira chi playoff toikire chi playoff bono igemu ntangani tugaka na misesi ye koru samwe ogembo mali gemu ntangani tukabaka chigoli nyasa yangu tukabuka a chance yo wake finali SM final tumagwa ke finali tukaka ni timu ya Small Simba gatwaka 2-1 ono trochi ya turu series ono baraba qualify nage tembe akaka ni finali kwa ba Small Simba buketa washiti ya 1-0 ono korwabu amaene ntwagete tu sengenjo tu expect it again remote turende nto irorere league but our sponsor Madam Ridia no montomia aka decide oto race slot ya regional bono slot ya regional agatotei inko bagoronye mogo promise ngo chimureko wako mupira umia na ndengo chimure ko ba competitive goroga we promise da na akatubaia slot tukaingia bono regional league ona ito ikire hivi 2021 2022 kwaterabu oya mekaida na boys Evans gatia aba gosoli aba chaki ve timu ya BOMACHOGE BORABU FC mauna samara rengete competitive leagues wekerago nigana no mungwano mya sana obwate facts so motwanga Wikipedia ama ito chigoli nirenga nkai nyara wairire neke mambiki alinge ya speaker ama ite ndo tebia manga rengete timu ya BOMACHOGE BORABU FC kwende abere nsemo ya regional imese zoni ntangani mwanya alete kwa ba mugweto mase izo ni ntangani kwende bintu na via vete nyotinde ya mwakora namba ya kane takora namba ya kane skoti manene kimo irire tanga kwa namba inyase endura ni ntangani ya Nyanza regional league ono bete kera tu regional league ana boy gona ero na lili tangani
lakini tulijaribu sana lende at least ko boot more efforts at least lende to move to the next step, lakini njanya arekana whereby bono twakorete namba inye buno gwateba abo igomete kere twarenge guchaka na baro batu karibishe tene Nyamira Super Eagles. I remember well yaringe Nyamira Super Eagles function yenge getiga gatukaira sameta toire tusameta tuchikonche umupira na Nyamira Super Eagles na baro batu bagete 3-1 ende twate timanda mwe promising akiyanyare kanye nande teto umupira mutanga, lakini ntichietu kumoyo ilibona alikonye bede coachas pobutu atobwatire atometubunere fa Kenya to gwaka against Misses, if I remember well chile fali bagacha bange bonere agatiga koref agate baikana gesko yo mupira to bono whereby to the approach atokonye bune coach ana konye ibone ngakio tubwatire bune coach ko off season ye Misses bono ga bado no bono na ne coach itore abatu etomo agatubeka mo agatote ligi na bere no mupira na boro go itungoro no kubwa nedro yo bono timba kinto masoezi at least to work better to iranete togatema, lakini bintu mbichite bya tugakora na bono abantu bari ngwana playoff number 1 I think number 2 bono small Simba na Ichuni bakaenda tubande tugatigara bono region wotera gwanda ke boa ta gwanda entunde tagani yetimia BOMACHOGE BORABU ensemo ya Nyanza ligi mbe to meteni metera mangata akwanire amana na beta iga bitina bikebya geti ngana obise igana ali kurindo mwali oye bakore namba ya 4 bajeti kwa kwa moyo tu abarase entunde ya era naende ya Nyanza ligi ya bentunde ya kabire timu ya BOMACHOGE BORABU FC kwa ba ase ensemo ya Nyanza Regional League mbeso metia nange ko season entangani ese tuzana kabire kwa rama onchirodi motwa mgoto ko irana basa hapo na kimoncho yari watu arate kune team no mobwabo bane kinase ekerasi bairorete bare korora ntunda ya gatatu nekene bairorete ninki bose bakorete motuma komoke igo kwirana to Egera kugendie gari na Sunshine Driving School abuba nchirini kiumbigia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bari certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabu ate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bari A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabuate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabuate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyanya na boko bakresime asikina mbechi. Sunshine Driving School, we fulfill your dreams. Omote bori kolenga moke igo to sanganere boys Evans omoso ko timu ya BOMACHOGE BORABU FC agetora sense moya Kenya ikirege timu ya Kenya ko manyia mange igo ya BOMACHOGE anda ketora ndo motimoko mwana sote season ya kabere na lebige mwa somo ko season ya taga ntima nayo buna omoso ko sense moya ao ikirege somo ko sori ya seli ya ko baleta mo gati ya Nyamira na Kisii erigi entangani njarenge taf nchegotebe kene konyetina akaro ligere competitive ncheno muntu nanje ti tournament sana lakini bono na sometia mange ko ruerigeri entangani ke aya mabone ri rasma tutwara abomo
wetera bakosori coach na management kere tu abwateranire ali at least bintu biko move ya bintu bya kabere discipline mogosori ndo bwenzi wiko tu are discipline karo bwata discipline kere gentega ko babu arafu wochageti ekere mo bwata all equipments bono buna ntunto bwata mipira kere getani kene ngeo turatamire arafu madam itono muyana tubikirete kambi ngo tokonyere bali bakurware baberororo bono kuumira na tutrain ekotobera rais bono ekintu esometi korwe rigi entangani na tugasomi boigo okumoyo ntobasa okumoyo nto itu twaremerani twabwaterana twasikomoto bana bita baite biranye segenjo barwanire yere wabekire regional na somehow sizona botwa tebera ba to disappointment which is other thing and na kara engage na nyota kukira mwalenge ke usena understand madam mwere kero to kuona nera na ande kara konete timu ere atebeta connect talents apart from rende ko win na utanga na igo ere gasia no connect talents bono akuona vibaya yani tu alisema bora mnacheza poa mna display poa itakubali na at least mtacheza poa saa hii mmerudia rekebisha hiyo makosa mimi nitawasaponsor tena muendelee kusonga mbele eso ni ya regional mwa bosori mwa sometia mange mukabeti mengia Kisii na Nyamira se joso lichonsi mustire tino nyego sori mumu chete unbeaten mu qualify mapema sana eto chitwa mu chete zikantu ibere chio chete ibere global another one with Muruga FC timu na korte na ambai ibera se lige ya Nyanza regional league mweto meke sana tima nyaye ekiora race experience yao pasa tunde mwa ndani tunde to unbeaten for me kwanza engineer achievement because nilikuwa captain for the last season nimekuwa captain honestly nje captain ni team na kupata na baba wasoli kwenda unbeaten bia kwangu mimi hiyo ni achievement hetu abwatera nitabuya coach ito Steve ko agato bekamo agato train buya agato teya maya na mabe ayara tokonye tonyora wa chief madam nto gosa tikwenda game wenda yonse use wokofa ato sponsor te to gaikoro bya na kwera na bya to baragera buya management ekabwaterana ekina gigia tokonye te mono tokanya to kobwachi game chetu asengencho twarenge goika chinsa chingi una we matches twarenge goika chinsa chingi twara a lot of them ko warm ko rigere liegeti ekio ngia tokonyete sana tukabwachi game chinyinge chawe metebiro byachire sana ngo kuransa mu yakabere studio tocho kora bona imaro kyo bate buna boys raigora ni wikirania ita gumura mono gwetera chini ya BOMACHOGE se bona asenche boni gano gokonye team pamoja na bakosone coach chetu tutirie timu to the next level nje no BORABU to stay at least tupandishe timu to the next level. Wewe wafa to konyaka? Hapana, mimi niko hapa kuishi tu na kukaa hapa tusaidia na timu tusonge mbele. Hata vile na wako mnyaga easier to stay ave buna James ave buna Vadi buna wasaka liba vile timu asemi yake menge kwa ndege ntekia all the best ndio bwati sene today muri ya FKF division 2 rambo ale kimara go mwache muri ya 7 iga tabeta kusanga na muri kama nebo timu ya BOMACHOGE BORABU FC Steve Biko au tevia mange na mamone biro biro begete osibwe ligi ye gendrete ligi ya FKF division 2 abwa so yogotangana asokonya liba kali ya vende utangana semare akonya liba kali ya vende yokwenda chi playoff koranda go sinaso ligi ya FKF division 1 iwe kiraboniga rongo rwa Gusii utabwa timu endeyonse Nemate Steve Biko twasange na yaba tukamange no kwante historia ntambio kwa ba goalkeeper ukiraboni gandake ore coach wetu ya BOMACHOGE BORABU FC korende sevone team manyana kiora teve experience Kenya rakova asa koso ase team na kwana kibona ase entunde ayo kwa banaba mura banyana kwa ko basoike league FKF division 2 nekinga chomono kibara unbeaten be mono ndugu ya Steven ndabaza gotereba abuna gwakuana experience semende negento kiamana sana asengenjo na hakiro mupira yake menge na ka premier na ka season tarenge chinge kubanzira mwaka ikiri bubere akiyo liko 99 mpaka nagaja kujita ikaona nyote inchari za 2010
so nabete ngopike bintu bike bikase na kabeire one kana cha kanyore opportunity yo gocha BOMACHOGE bu oja no moro kiobo mbasa gotebanga experience kiria korangana muna na ageto mupira ebintu na eteretenga kiriane enchira tuamenyete na bachezaji ba minto na coaching staff ne coach na management enchira twakorete na nyarito gotabuli bintu bike kuruo karona chaga iga na nyoteri baga kero kera coach na nyoreta iga ren kor gujas po butu na kero angari baga lire nje na changa cha kumubwati sina chite uno mokonyi ya bete gente gegera nkasoma kurwa saba bachezaji ababane na nyorera bajia so nkamanyanga kogera kiregento kegebe successful egente getanga ni goikambe fata figa as a team wetani ngane ko boro gerige tiga goikana inde mbe no muibori mbe ngo batebinga gwetani mupira iskaria ebintu ne binge to gwenda goikatobe role model so ngarete ngo cohesion as a team kero mochezaji kiagera botambe ntuma etendo bode challenges ngona bokonyara bachezaji baria barabera matuka mangake kera baba achira bageni kerogene bataramanya kende nabo mugezeje wa kore mna kerogene tatagere ko bakwanyoranga ababande ogotaka ko bamna ba gutachira abayani ngamba manyeti mupira batenga bate bintu wa kera torega baka nainche etore leveyemo kera tore leveyemo minutinga kero mondoga tore is a learning process igana bokonyoro yo bintu mbira bwate ayo manyeno tabwati so kero monto no kerara se team asenara gokonya asuta konya na asenara konya ata koreki ata konya so tokajane dane yo na botwaba na bana bamo tuhakiro mupiro ya matuko na kurutu agachagete kwerende season ya chagete ya regional league round iritu akorete tu alenge namba 4 asinje buko bwatera no kuya nabajezaji abaminto na management ndoje ngana bo ne goal tukabe kama to ikatobeke goal ikato focus tuatabanga ekarato kogenda ngento kitopimete mutwe wajezaji ngaba ekanari ngaramba bwate quality anabajezaji che abakembo no bagokina so kuna ngaba motivate ngaba tebyanga wetani gana bare abantu bara ko mupira no kogenda igoro neri ndakona cherianda kiremete watore ira mange igoro ya kirwa timu ya twali ro bomo sana igoro bona kwajeti ya soire ya FKF division 2 bona mwara asenga kimwali county league mwali goso sub county ya kande sense ya regional league mwagoso iri Nyanza Kisii na Nyamira mwajira sense ya regional asema goso the entire region ya Rift na Rift na sema ya Nyanza konde semora chika mkozo chika so chinyinge SH county sana na mochire Nyanza ima the bigger the scope play opponents mutara nara mono wana bange na kitimanya how prepared are you for division 2 ya mawaso ndia mono moraria timu yetu ya BOMACHOGE BORABU goikiraboni gando chinga ntogende kuebanga asenge njaka ngori last season asensema ya management coaching staff naringenje bieka abona ngangana ne timu bieka mpaka nganyike sina nyiga lakini rende management korengana singe tu amanyanga asitoko ganda guchiga sikike chikobe nyinge management bakore biyamba menta coach onde omogeni tuyibona tukubwatira na nere turabeto gukonyana ahende mbagende ta comment mangana technical bench egere chikombera ninje gasie ngusuki agera ingakiri na kubwata na bwata guruchi goalkeeper na bwata kere department ye ngegetiga lakini bono tojigo kibachira bange turabeto go delegate kiro montago oyokoreke so ndabasaba tabange cha gobega singusuke na inde ntwara ke mepira mekeigo yogwe pima eji team chirigo ra kasetore basaba tabange bchana bia na bona ranga mbali bube mbango ngumbia bare na hande ntwakare signings chinke igono echirangi ibere isatoiga ntwara tabaje chibande igomba sagote basa igente kenengeringa nima etento bwate challenge yenene riri twara kugenda tambe atwara kuwaka regional league ile yangi zone lakini twara kunyaka within
so nto beto kogende mepira tambe na ande ntuma dento bwa the challenges chinyinge sana asense momna officiating mepira ya ito Kenya. So nto ane mepira menge isiko but ebijana byane na abatebiria na ba prepare psychologically egere bamanyenga one decision ya bere made ne visual getigaria uiko tuare ngoreri enkongu sababu ibintu binde mbire ntubwata abajezaje babwata engorenke kero koranga mane gati chietibuya kwanyara banzire kurutama goko na bintu binde kwanyara ase match visuals bande kero kende na ba kwa matching orders so na ba prepare batebiringa kendi gyonse kera bege ko bege tigaria itari duty yabo kero kende ko kuruana gisegi osogora kende igendo totegengeringa tigaba concentrate ba ko mupira at the end of the 90 minutes igendo tokani tinobubui ne tokanga officials baba ko bugeme kwendeye me bare biased kegarantore ntora wanga Kenya ntwa the challenges no basagolgere ngumbu ibinte bimbirororo bagaji VR inchirona nini bado chiri farinjiri konyora right sometimes konyora chiaretira magoso ayago chaba debate yaso so bajesaji baito mbare ready na ndentore ready entu togote banga mupira tokonywa koyomo at a time but avana one game at a time nende wana kurasa mwa kabere yes tudo nimete ebira bete betera kwa bigo sukamono sana ntobe tukubati nimete mweto mena gatia kerenga mo bwatra baranda ke muri ko yura kerasi division 2 nimete mosomiria mangi nimete mwero bere tukubeke no kwati mayabona seboniga ngane ayo yo mweri seta ikase bali basi batoreti gwetera ndizi mu rugwe chigosori ndio kurere kamera biamono egendo ndabasagoteba asaba baligereri bonsi nkeringa ntubwate bijane bingi bwate talent ma tutigambata geti kunye osoka bateme kunye ntumeka ngo basaba ngati abasoke umupira Kenya ose mupira ngo akanore na intuntororo robuna borokia ntorere dikobobwatesia ase bari barabe willing gocha bateba kanyo bokonyi boito egere to basuki bagende levende gendo ndabasabe kanere ngeringa discipline nere ngento kiamana ase kende gionsi gokora kende gionsi netoka mwao netoka nandonsi ko bwate ngendo self discipline na bogo tambo ko genda tambe so nare ko basaba ngende tangani bakonye asa masome ase balira toke bare class otie bidii na ase bali bonsi bara takenga ko venture bale bose go cha semangana sports ntorororo ntorere diko bwatera koboko kiagera mbaba sakoranga kero gene mbabwate challenges na bintu bine na bago jaba kwane basuboke na hituto genda extra mile torenga kitura bakonye egere toro mupiro ito gosenoske ondele vengao mbiyamo mbiyamo Steve big all the best what you mura dalika mo chake ligi ya FKF division 2 na igeta vira semo ya Kenya Green Stadium tato sangana timu ya BOMACHOGE BORABU FC timu ya ligi ya FKF division 2 ewike rebotini kwa tere timu na omogosoro mongao kwa nikuna butambi tanende mo Steven captain 001 kendrago tengera Ndizi TV aiga no basumo usi